twa Yusufu bibiliene ari kimeneke bangi endu no wewe yekuma munene na ibo tukwira antu nyoga kwa mbonoko hanga mtu muchinka angambi ndenda kuwa nibarie wo bate mwanya na tono ina Daudi bate mwanya na tono ina Yusufu lakini mwathani wo no kurita muntu tikithwani make lethiri ukiona murugo mwethi ngavana kinya uni muntu antu ukiona ntu thimwe mwathani akwethi problem so kankwenda kwira Amiru kwina ukira kuma mwambirio munini humble beginning number 2 kinya thina ira ntu bapitia anya ukura ni njira ira twita preparation mwathani ukuthuranira ni kunenga iri nyaka uchamba fulani exactly na kwa tuka nukwelewa mantu amaingi ndona mtu ena thina uni inkumwelewa no ndona thina imbi nikomenya kwengero fini kuau nikomenya mantu amaingi nyaka tuwe wote kana kwa chi exactly nende ndenda kuwa Maureen kuru tafiti babwithirwe kile antu bara successful ndene dunia babwithirwe tafiti kile antu bara kwa twikire 80% yebo kile antu yana bara bomba nite muno nthiguruni yontu Obama bau number 1 kwa twika antu bara baingi ibakurite nera twita objective poverty bakurite na thina thuno ireta nkiamukeu bara tu nkiamwanka kinyanke ingi ibeta ankia niyo kona mtu nkiamwanka kinyanke kasi ibeta ankia manzi yako dia that is one bangi bere wabakurite na chaunda ambus babwithiritwe unyama kwa mfano mwekuru wa Amerika mwanahabari yawe wetwa Oprah Winfrey kinyita leo Obama kwatuika show ya Oprah baba mwekuru wake akwa netite kwaria nthi ontheke kiraki ya te amato imuthikiriti no meokethwa antu ba biashara bomi muno ibo tu no ndie TV onto yewe TV antu bake akomenya antu bonde kabathikiriti Maureen Coca-Cola yekwera itu mama itu tokwelenka tuitikiriti etwe no sekendi mo twakuria milioni 500 itu baba ngi bake aka Pepsi Cola itu tuitikiriti inyana itia kuthwa kwandiki Pepsi Cola woke aracia gutuika mauruni yaku akwe bikonekana haya baraba ngibu ukiona mbechire wina chio itoneka mwekoro twa Oprah Winfrey is one of the richest American women and women in the world lakini era nayo mbisi muno abwithirwo nyama bubu ingi muno tukwenda nya kweta TV ne rirari mwana omunini bangi bethe tubene nyama wathe na ndenda kwa disability is not inability na kwa mfano muchoro kwa mwe witwa Mike Makarina ande mwetea ntuko mwe twene oteri witwa Sunstar biche ngare KK ndinje na ngare ya silver ende buriti ngare silver ndona ngare black ile abita ambira kiroria kwa nkiluka kathe kena ingi black ntamenya niyire na imulemavu ntamenya kathe ndinje niyire bombere girete ndinje warambichi ya silver ndende mwana no kathe ndinje ingi black na no Kenya yo so kwebon kwenda kuwa ke antu betu ndende wekira antu moyo muno ndibere kintu kirot umenyo taiwirigiro ukiota wirigiro Maureen ukua ukorota wirigiro kinyotho na changamoto ikari baba ingi barabonete akaba tula kwirono ngabana atonere yoro ngabana wetu Isaac Mutuma atwira kwi muntu enjarui enjarui na yito atarimbo kai chururu chumera chururu enja yari ngi wende atiaria kana u akinyila roi wawe ngo chumboka munoni otero rutiona kageranjere kira chururu ituro ambirie wita etete muntu ngino wakinyani ambere ya mtura ya mbona nyeni kithe nkomba muntu ra wiki chururu makubu roi rwa thuguthere ro Muzambia rakaronturu ngi twakuthura thwana na ngavana roi rwa twinganire roi atulekere machine ya ringaro ndiri roi tambukanda kwira toma tukatona tukathambo twinthe nende roi muntu kuchenbura nthi roi thona tarimbo ekuthura roi rokuthuka ndakwira roi ya kuthambia ntu muntu ra roi rukoneka rutoneka kankwenda kwira Amiru na tegeri bonde nyate Amiru aki ati okay ya give up ko kaita kiao kana ukauote umba umenye uwe ombotia wende utiere kana ukinyila rui na ndenda kwira antu betu mumiru wa Wailimani ndaya ya munyoro wale moni yotowe kindu kuru thaka bonge bakimiru bwerero Wailima uthaka bukabwo bukare munyoro ntekweleza ndiwe Maureen we mwana ntukui alafu wale mwa uthaka bwa ni bukare atoka kindu bukana uriku so kangwenda kwa uni ndenda Amiru bonde bethe na bwirigiro kinya mwana ro kusturago wakithoma kinya ro kwache fi kinya muntu ro kusturago nana bake bathoma ndendo muringira salute nangachema nende mwira salute nontu ntuko imwe keya
wowe ukombana woni liunga gite Africa kuronda tura Rwanda na ndayo asture ba Paul Kagame Kagame ngiro Rwanda ni thirikari ya no kabila ba Hutu na Tutsi ena miaka eli akurira Uganda ndene kambi ya wakimbizi ile refugee camp Kagame achokere Rwanda ai generali na no yero kombwa Rwanda mwana ro kuriri refugee camp maremene ai mukimbizi no wejereri ingi kukombwa ndeu na no president yoyo na no one of the tumwita the greatest military strategist in the world in Africa na mtu mume na mtu ro transform dunia ile mwita mutongorio ro kureta mageuzi ya meja kutetheria ntu bawe na ndeguru ni umweshima no ntumba mantera kubithia Rwanda uranko na kuwa ni atiri ngende kwa tunjipe moyo tunjipe moyo na twachia moyo na rori ingi twakira tumama wewe nko tia moyo ndende ta kumama na tie moyo tura hope is also not a strategy yukia tua kutukubwa kwe ukwethia kethiri mwari uro utina bokwe nete nyansu ke antu njwiri kuinda niye mendo akona nyane yanarira kona ntukuwika thira murungu atedia next aeta kaurangu na tukaibwa Anthony kuni insaluti antu barabendete ngoiche mithemba yothe muno no ntu ruari modini weta America turitangwira ikomo ni muno thaigo ile wetwe kuthambia akuru ile wetwe caregiver ukamenyera akuru kubathambia kubachamugiribe kure nambi na wija bwana mheshimiwa mbeche iteandika gore ochione orochona onete atina ndengiri ere au kuthambagia muntu you know na tengiri imwe baraberwa $30 rimwe $30 rimwe ngiri ya kuinya ukarita ngoi mathae 10 ngiri 40 ukarita ngoi mathae 15 ngiri 60 ukaendelea mweri na 1.8 million na hivyo nto dore na tuwa kiona ni nyumba baka wakinya mawaziri bamwe Kenya batona nyumba iriku nonto na ukwe na mbecha kankwenda kuwa antu betu batibati kumena ngui bunge wimbithiritwe onto uriria bwana no abwana mtu thitwe menta kana mukirira na mbwe mentorship ko ndambirie Kamathi primary school skurenda thoma mutuati na ndeta na mbere mwankari mweri ringi twaritangwe na mwenkuru witwa Karambuka Ilemia nomba pointire ambethia mentor county wa youth na kinyatu na gavana mutuma ntwethingia na nkuendelea na ngwewe mentorship ya vijana kenda meleza vijana ngwichia ile ikuonekana ruare itu kwenda miro bamenye kwenye mweto cruise ship kwe ngwichia meline tumenye nthiguru ura murungu mbere nthi kuntu gugu na roi iko konene maita 3 nkurukie nako nthira njumu na aturi ko ndi nyakuo ni thirikari wita blue economy uchumi za mawati na wina meli wetira yontuma imbrother ina wako ritangwe akirwera meli nyimo nene ina ntu ngiri nyanya that is atali ngiri thantatu na ritingwe ngiri ile na ina wako pakirwera mbunge wa vijana kwiro ndari mbunge wa vijana National Youth Parliament ndikwiro ni untu kwiwo kwitwa Ntomweya Thiana aliuga alikuwa mbunge wa vijana ibubo ya sana ni umama wako 2005 itwari na mbunge ya vijana na wenda omba kuthurwa na Aregembe North riu yetwa Antonyiri ndaba wakilisha kiri mbunge u na ndiwe itakunda thurwa nya youth minister for education and labor na kuma riu mbithiri ngusika muno maswala ya wananchi nyo kurora ringi kura chia mbunge yongo 2007 na ndomba perform ya muno nyethe ndari muritwa na kuma riu antu betu bari abe na wendo bunene muno bwa kuona kunyonta abwana ithura riu tongoriene na ndende kwa mwathani ochokie maromba ya ibuntu kuona His Excellency Gavana Mutuma mwathani amutongeria ombo mpakanya kwithwa ndi tongorio bomiru na woni birandi na bindi na imani tukabuthi mantu amanene ndina imani tukachinchia miru iji oranga bana rietu rigana chentuku ntuku nerengi tukabandilisha mantu amingi muno maisha yetu yabwe muno vision ile tu ni na passion ya vijana muno ibonto emu esto make na inya ndirantu bangira ndwitire mana kenda na 20 kiribo yana orindi iruki twirita ndubai kenda beta kutango ishi security na bari taditango ndubai baukume security emeli mantu yo to champion kenda twakisha vijana betu be empowered twenda kuona ndola iki ya miru chumite nthiguru chiome ndira tukubwa 1 billion Kenya ni kureta 1 trillion 1 trillion yuto diaspora remittance mbeche iku manthi chiome turenda kuwa amiru yo imbie kuona na maudini mbere nyetu itakora ya kuntuko ndangenterendera uwa obwonka chibo na chabu chibo na ndike na rure fairo na chabu chibo wanga sema ni abonka about nya fairo na bandike na ndi nonto de muneno county tiwa chibo na chabu chibo ndenda kuwa bonka wanda administrator na sub county administrator na rure fairo turenda kumenya abogeta west kwina plamba bana abogeta west kwina arui bana kwina arimu bana kwina wana habari bana kwina antu basaluni bana kwina antu bamasanji bana kwina antu baito barista babaru akawa bana kwina antu baito mixologist bena ngwe muno yontu muthako ito matiri muri ukyo kuma ntumburi muthako we na mucharo munene ki mumbunge
na mixology ngwa kikunganiria akuru uchuru bura bito uchuru bwa akuru aba unganiria kindogo akuru bunganiria kiruthu kikangano na mbi kikarita cocktail wenyebo ya inywaji biu black label kangano blue label na bionthe kangano mithemba yonthe nende mantonto yoyo tukwenda kethe ni Meru County tuketha twina data bank na itumibwithia already ofisi ne governor kwi muthaka ntaskire na mantu yaunda mwera nambire kuwithia data bank kana era twita CV bank kenda batu tombochema ni President William Ruto yondre nkumya last Tuesday nuna na Dr. Julian Bijiwe ambassador governor bachemanirie tu na president mwera munene kinya twaye twanya tumoto ambassador na machama ni parastato mwera governor sai na kupea ambassador lete mtu nimpeleke Holy See governor neka neto yao ria Julio nindi ndi imagine rwari governor achema na president akero kwenda kuandikira plumber yana lete plumber 100 akanenkanira na tu nontu twina data bank tweta ki data letu tukaringira tuthimu mara moja twabanenkanira tukiochema ni nantu bameli witwa Vanjini Voyages batwitia Rui Maneli no kumena twachoka niki data bank yetu tukamya twina contact yo bonde twenda kubithia contact center imwe ya hatari ila tukethwa tukiumba ku market yantu wetu baria turete professionals ba mama kiongozi Roho Safi aruga live niko live locked nikiwa Kabachi Azeimo Lovorena, Chief of Staff, the best of the best. God bless you, Chief Abwana, doing good and assisting Meru Governor, Honorable Reverend Motuman Twethinke and Marians. Swale Motweri aruga wish 100% you all the best mkuu Haron Abwana. Nawe Fanuel Mocho yaruga our Chief of Staff Haron Abwana, keep up the good work. Morris Nyaga aruga great. Baitu. Gitiki kia Chief of Staff no erigirite kyo kana kia gutirimire no ibangite menya inyotiro ndakuona mantu neja nuize kwe otega ukona the next Chief of Staff for example kaonyaga kaumira umenyambuka ingania na ngania ote mtu mbugo kuthukanirite asachi ende taina kalumba antu wendete tulumba wendete bina muno kwa kalumba baba mbinaira ambinaira reunda romba kura 27 mbere Bruno na nyawente kwana na mbira inde kana manto ya siasa na ndi kurera wereka umono murothio gwarenda tikanwa ndi kulumba mbinira mbira mura nituria nangai inakoma inkoro kwa nthaka mura nituria nangai inakoma inkoro kwa nthaka mura nituria nangai na koma inkoro kwai kwa nthaka nende ikua manto ya ondeni bwangai bo murungu boyo ndenda kuwa mturawe to ndaundi kinya woke ukiwa mwira akiogora na kwenda kurwa Goliath we mwira buru baba buru with all due respect utiomba buru na nti ukacheni ndaundi buru utiomba Goliath we mwira buru baba ana mwaka mutonyo no mwara thura mwira we nkoma we na chiebe la we mro yako imeya majivuno ondoka hapa utimia kurwa Goliath ko ndo ko utiomba kurida batwi ko ndo tureria we mukamkhana we ana kengere chiaku nindi ndenda kuwa one never saw it coming lakini nturambiti nuakwero kwinonde virantu bakina kanisa nenge wanajua Bwana anatengeneza njia oni michimao anatengeneza njia kwa ajili yangu nende oni ambu inturambiti ngai nombwithire njira nembichi ne mwana mutharime piu kwende oni kinyotha inkathari mwabonge nteriara and I will say I will not surprise imbichi ngai okuiva ngai bode yariko okuiva ngai bondhiata mabobo ya muno na winde ndakuwa kinyatira ndari nthi Rwanda twaringire kura tu staff wa MKU winda aringire kura nyingi muno ndira uma president was staff bonde ba MKU ndari nyache kimbugu nyamto ya wakana kamwandikira cheki muntu ethe na musibo ntwa luzinya muciandi kamwandikira cheki whether anyway manto wa welfare na kiba wakilisha ki Rwanda Labor Commission kukangoda kwa okuibonga ibure ya ende woni tari arireni bwejere bu ntichi lakini nibo ntore nyebo ngebo kya interiara ogwimbichi kwa kithari muke murungu kindiata okwewe aba murungu kwe manto murungu ena mubango murungu ena ngwena oni na ibon kwenda kuwa na ndwa na oni ndenda kwenda tayari na ndenda kuwa ura mwakurura kwe mambura kanisa Katholiki with the kuru yetwa ye mwathani ntukwira Maria wire ye ngwitikiria witwa ku mwathani ombita ekwiro imuraika we mwari wewe no mewetwa kama teu ukachiara kaiji kayiga kama monokia rero manto ame muno arawa ye mwathani na iwe kwangu kama ilivyo andikwa kwende ye mwathani woni utukubona arua ndenda kwira Meru ninkwa ye mwathani
ki mwito yoro mbitite yo kwa chief of staff wa Meru County Government ndirindi na imwite ye mwathani ngatumikira kunyenyekevu na wendo bunene muno na kwirutira kuingi muno utuko ndathira chemo chemo ne nyanya na bando niko na nguvu nyoko wa kinyetho no kakwa akia mbochu mbochu chito mbochu bindi tutafanya kazi kwa bindi na upendo na heshima nene muno tuendete Amiru na undenda kuona ndenda matunda yakambire ku roll ya manto yatukurua kinya ya mira yara embu yone yeto kindogo mibango ra ngavanene yo kombwa mira yambiria kuchokia baitereria ni ontene no ntumira ingurundi ngwire mwarochia mira idhabu lakini no ntuba baraba matekere ndibo bakuthura thai ndendo kwira kwiba tuta spoilers of war kinyoke tho inyana ba Israeli rira Musa onto Musa na resistance kabethetwe nkombo bari maira amisiri utheri nende muntu okwa nkombo chite muntu kondo bira no moya muntu bakyo mwata ba muita kingo ni mulungu mukariti so kangonda kuwa batwi thai aturi no ntutu kwenda Amiru bakombola bo ukombo ene baraba etheti Amiru nkombo batewiri tu muno bateturi ngaro we batwira kubuthia boya muno very good keep up bare bakatheta bakwa bauni nkomayu batu bakoitu amba bakwatu wenda kuthukia na ndendo kwire ri yankuri mburumbira antu batu wana siasa batu antu ba siasa tubui muno utemwa na siasa wenda kuthukia na te ngavana enda kuthukia mire Amiru wenkurie akathukia mirere imuthomithetire murerete kinya mukatu toya na mira so ndiri nate tumya kuthukia kimera kietu na itu kumya mtu bakathura anko ina tukarita sandaka ni sena alabo yeli itwitia Amiru tukia kuno tukathukia mira antu iba kumenya na bakathura nende twenda kuthuria antu na itu kwenda kura tutenda kuthuria antu mukai na mbira antu batu kinya tukerwa kinya ilanda tumekura twa mira Amiru kethe komplika kenda antu betu bawirwa bitu kwenda yonthe atukubwithia ni yakukomboa wa Meru na yote thia antu betu na batetheka na rira maweya kambire ku roll out miako batwitike tha inde bakona matunda bamenyeka makwe na bubu ageteka exactly mabandiliko ya mwathani aretete Meru antu wengi batwitikia na kinya karika batitikia batio bari ari onturira kwa tuika kinya bero no Jesu bakara witikia bero mukombozi yakwe batwitikia na ibuku karini re itarituri kwena nguge warita mbere izi raja very good nditete nyingi muno mwathani antetheti kwata wata experience ya mithemba mwanya na woni ndenda kuwa rimwe imbera cio cia thurana mantu ya kuhusu siasa nkiona mwathani anchoke kichio ndenda kuwa nura mtoro wire mwathani beberie kombe ki Jesu wire lakini ikombe ki furuki kurema no kakikweja nende ikombe gike siasa tikwa kinyaka mbendete siasa muno lakini nkuba okwenema mwathani ombita kana nkaibwe ritana re mwathani kiru tongori bwa antu bawe woni bonto kugwira nkua ye mwathani no ntu nkomente toi indi ditete ngwenda ari advice onyo women rep miaka 6 intura kya maneke ambas the executive director kana CEO na intungatite kya makibo ya muno nkikya number 2 ndene Amiru kina minority party kina MCS 20 na embu kina no kya minority party embu kina MC mwanja na thai indakitire bobo yaranda kitongoreti ndatire kya makia ambaski 100% compliant kisheria na kwathikira na kuthiata watho yana kweyana ndatire ndi kwa 100% ki inspection irenda bwithiru mwisho ni register political parties na mbere yau iro ngukwire ndari lecturer Rwanda miaka mwanja kwiryo na still ndi kumarwana iro ndeyende nduma ndarita ngwina county briefly meri mikai ko inde ndarita ni Rwanda miaka 7 years nara the guru president Kagame Kigali University of Mount Kenya na ndi consultant kwa manto ya training na strategic planning na manto yangi ame kana mwathikirira na thaimbo ngeletinya manto yetu governance na branding na marketing teto ichi onthe imbo ba kubwithiria antu ndi mutaalamu na wora mwathani ontethia ni wero nkwenda butharira nthiguru yonthe nkiamiragia na nthiguru ci Africa ku nio manto ya uno ya bwana ibumbithitwe nkibwithia na wendo bunene bungi kuni bitigitio kira muntu moyo no ntungure na arabu mite kinya woni kethanda unekire moyo ntikethe nkinyita nkinyite kanda achiere moyo kwiro ngabana atwira ringia atwira kaunduka wa kuma mabati ne ya mongo ntiri kachamura na ndiko leria kona hai murume ingi no ko orona ndingira roi kawa kinyetho teora ona ndingira nkairingira nyeningo na nde atari karaibo bobo self motivation ito intrinsic motivation kumandene kunde enda ku Amiru bonthe bachikire moyo na batu Amiru tutete kuraya bonge Amiru nkawa bendane kuri Amiru baichi kwanda mbewe mthuro aki na bethiro kiritango enja na rumena na bero no kiritango enja bakathukia kinyo buthie boya bako kinyo thongoma yo ntu we modini bako thuki muno we
ende kuria miru baina bakaina baite murui ndiri ya rwego ya ndiri ya rwego ya kiongo kinenea keya kathalia ya oi keya kathalia ya keya kathalia ya nende wairia ro kiongo kinenea keya tatea na ti kiongo kinene we kan kwata thoni kuibingiba wera binene nende morini ndenda na betu be na motisha oni inkirari monka ibunya maithori ndarika na mwe kurura ukungangana na bakiara ithari single mother kana kinya mukurura no ukira rukiri ati umenyimbia na bakaria na ibo ntundomba murungu windi mutongeria mtethe kwa mtu responsive na kinya thirikari tu ino mutuma twethingia kintu kimwe tu kwa aspire muno na twendete muno ni kwa responsive thirikari ri kubuthia yayo tethia ntu kuinge tweta tururira ntu maternity kuntu gwitwa kibiru tweta twekira foundation stone yoka maternity kenda yoko yuyura nontu twerwe thinira ntu betu bakura nontu baru mwankani we isiulu beta cibitari isiulu bairara runguro iti bachoka bakerwa batwi babu ana bakawamba certificate isiulu ni bakaroma goche miru batitata bationa kana bakameno bakerwa choki ikwenu ku batwi bitu kwenda kwa responsive na tukoria ntu ababu antu ri twire yuma burenda kianda buti kana burenda maternity antu bole lithinira bakure nau batura kabambi maternity batu turenda miru bena mathwania manene ana bathome bete kuraya bareta $1 ubwana bangi mbene botuma $1 muji kithiba mathi na baste mother na bau mwekura karingo mbecha kaibu bwa akametitira ya wa tubecha kidogo mbecha chimita America ikilete milima na mabonde kuka ngonda kwa miru batu inabona miru batu kwenda the miru we want imiru yetu kwa matunda yawe no tonga bo mongo na ndenda kuwa ororio bo Isaya babeto Isaya ende ithomete Biblia wona ngochoka ki Biblia muno Biblia kirori kitu Isaya 63 mustari wa 11 ya une ariti mantu ya noto rekwa ukira no thare uri bwa kubukuya yachoka utonga bo muongo bo miongo ukarugairwa au na mpingiro ciaku itikoro ingwa kenda ireta utonga bo miongo buya kiuwe na ara turi tha imiru utonga bo miongo ibukuya kimiru mawaya mangi muno yara tukuona yakija utonga bo Kenya ibukuya miru ibo ntukona twina kambi kuntu gwitwa lina ara maithara yaira twina ngi witwa Yombe twina bangi ndisi ena kwenda kwa Miri Center Miru manyani KWS mantonto ya yonthe itukwenda ya Miru Miru level 5 ilo level 6 ikaroba Kenyatta kenda capacity ra turatumira ki level 6 level 5 tumeendie Kanyakine ingi tumeendie Timau ingi tumeendie Miathene na ingi Maua twita na mbele kuongela nara kutare ya Miru wondi ukanimagine kankwere maburu na tinya siasa ndiendo kuira na kwetu na umbu mitenje Maua nje Gembe kuti miru wondi yani uti wondi arome bakwira njirene bareti mutindwa bareti ndiendo kuira thai ukethira wondi rikui na antu 60 itanda 60 akuruiba utungatiro bakana na wimbira antu maudini rekombolelia ndi chief of staff wake windi mukario Miru kijeni mpoke au nduma in fact rimondo bawacho tukungeta civitare mutu yate level 4 ile kuena woni so yes na nyanga bana ndi muyare mwankamura your excellency ukolwa apart from kudwa ndi mwana inchi oku kinya woni ndi I mean kudwa ndi chief of staff kana officer oku othirikari ndi muri mukario Miru kwa mfano nyimwe wetu wa MWS ya Chiari mbatu kuda Chiari bo window mo baba findikite kiriono ntu brother wo ko ito Martin atrine oni Meru youth service na ndenda kuda Chiari tuchanuke tubwithie mantu ya kubwa kwa rima orini kwa wina barwa tia polisi na jeshi kinyoe tia milioni ukaretero iro mi Amiru batongi Amiru bako na bati muchetho ba batongi bagadia batharimi mwathani muno lakini wabera tubange ana betu na maneli no one kinyambia institution mwichi tachuika ura lakini ukawa ukwenda milioni unankania barwa wana toka police itiura ndenda kura Amiru to take time tubange ana betu tubathurane no tubakione kiki nene tuburie passport bathomera ka course kikwanje bube na ndina ibau bobo ngo kiluka nyoro ina ina mbi bathomere barista we kurua kawa bathomere mixology bathomere nyweto Somalia na baba komba kuthomere engineering nyweto marine engineering bangi bete bathomere weto kwa weto Mbatla ntu marongeo kangeto weto Zakia bete banene anda mapi kwa announce Miru weto ina captain yeto Moses Kimathinto Iringo kuma Ngondune so batu tuenda mathwania manene finally nkithiria kwirikana nguku ni yetire muithune kuliunga wita nao nene kalere nguku yabita itumbe kana nkara kanunu we of course kanguku kanunu yete yethire kalere nyimo yeto thilai ostrich
ye wetethire kala riure miriaria muno no ntura no mubira yo tuchetha yu football no ntu yura ara iwe kala rithila iri ana ngukweria rewa haba murata kwine kala nae ne kala nende windenda kwa Meru rwari rwetu tuthwani mathwania manene kinya batu ina changamoto kinyoro kurara buo kinyoro ina struggles tuthwani mathwania manene uti anti struggle amanto mwanya tuthwani mathwania manene ikala rithilai na bonge nkwenda bo report nyanga bano to ino tuthwani mathwania manene nukuibwa na ibo ntu kuona ati turira ngasilibasi yangambi biuni nto bitu tutethia nkwire uma bibi na bataniana kithi family fulani family na mwana we Dubai ai security officer ndendo kwira na bara ngavana kustethia beta Dubai na nobody nya passport ana bara bakinya Dubai uti mwana wa tasukuru family uringi ino ntu ndendo kwira for real win in bene family uri kadi mbicho family cho pariti moringe thi wewe Dubai wewe na mushara ukero yo brother kwingo skuru ndandia tona nombi nyangombe iria ritona ritari wangambi koka wa mwana una karethi no ko gwanda ndiri na ngiri 20 ukanenkanena mutonyo kwa choka chukuru kuma unya wikuo kaibwa ngwenge kuoneka ukonyewe brother ne yanariko neze na Dubai ukiona mantu ya bwire tukirire tobelere thinene na ndende kwa maono yo twinayo amiru bate bakebela thinene tituthekelawa tuona watu yantu ba nini twethwo nkombo ukombo ibutu kurwa buru na tuthuri pio fair enough Cyprian Muthomi Muteni ari Uganda from Athi River ungine wakauga locked from Maxwell stage Igoji East Meru and governor is lucky to have this great brain as COS Brian Mutharo wakauga I love the passion in this man Martin Murithi wakauga keep the spirit rukiri rwaku rwithera rukariate na ura umba kwithro ki balance no tunande numete from area utokira kinda ukathirikiria thasta cio tuko tha mugwanja na wize governor augire bukathithia meeting thasta cio tuko no cio bugeta na tha izire mbuka nya 6 ka 5 bukethro buria ukaire na taumba nande kwithro ki balance utoro bwaku kagitene gaka na mbuga bwambiragia thaingana ukathirikiria thaingana nona inya kanya ga kuria bwa muno manyambo na kagita konde mtu ari obisi bogweta bogokinya bochoka. Thank you very much ndenda kwa amwa bungu yeni ngwe na nkero na waya bubwingi na unika nkwenda kwa mantu ya buinde mtote no abu kama mantu ya bui yo ntoro torare mushemani kwa riri mantu amira twarie boya muno na non turwari ruru etabo boya uni mantu etabo no mwarwari ruru waku ndibwe ndi fresh kiyenkero twambiri ringi mbwa twambiri nye turare mwankaro uyu ibwo nture amiru bawiri tubuga kaba turarire mukiyo kurendewa non tu mantu ya bui winti bachwa nkinoa na ntino ani ngwira mbendete yo tumikira ntu betu non tu ndina kyao nabo na mwathana ambikirite kyo kya ntu betu na ndenda kwira ntu uni wintura kuritana ntu kuma tene kabera atiri kije babu miti muchiu munene ya uni ukorome yako mami ura nora bonthe mami bau baku wetho nyewe na mami bana ya uni kana batano kana batandatu bonthe bende no abathura kwe antu batikethana cia ugetha muntu atikethe mwana ngaste matha utiri tontu step kundenda kwa antu betu bene inclusivity na uni thura nyamiru babaria bakyoda cia ngaro umite njirera ngaro no mwiri ayura withuri ontu buriku bo uni urankwenda kwa ntuko kwa yambira cia boya muno yambira cia maromba na ntuku ndombete kwanja kuthwa kubu muno itwa mburiki thuru ukaibwa nkanya buruma ante akabwa ya tore ko bangi ya mathaja tha 10 kana za ari ya maingi kambwe bukira tha 11 ya maingi toroni thwe kuthira na nombithwa ndita ndene bandu ngokira nkaromba ngachoka ngauke thimo nkona ora nthi kuendelea utikethagia muturio ingwata update of course nketha na of course na ngeria mbere mbere kumenya ndo bakwa nate barara gentu kwina bo ngeria kumenya kithi twana tuisawa mwekure sawa kinya mami okwa rimwe na rimwe na barabangi kinya baturutenerie bongui bungi nkolele thimu nkona itha kwe message tatumiro tuku ngavana kwira mbere aria na ngania ona nona ngutuma kuna na kuna kukenda mbona ntumu nimba mbere kana ira ngania ona nona uno tukwe kwa no convey message ira tuta convey mbere tikenda bubo convey message ku mbere cia kwata communication muno rukiri then nkandika kintu tuta to do list mbitho ndina diary tukuinde ritane utumia diary boya muno au ni ombonete mwanye kumandiku ma chief of staff uniki diary kwa mbere burumba tika to do list na andu ani yeko nkabwithia number 1 kwa twakara nthina CS kwengwe ngavana ratwere tuthire report you number 2 nkaringira minister wa water karingira chief officer nontuba mantu mana ndimwere kuntu kwetwa Igoji iko kwenda bo na bo aya number 3 nkasema ni directorate special program
ndiberiba tethio nanona number 4 antu wa monitoring kintu ntukiu aya boye linka de event itu nacio na andu atweto cemania na arimi kuba mitungi eria tweto cemania uba mbeu tweto cemania ikundi bia cooperatives ciange kuru tuba cheki mantu ntu ndio thio mbere cia ku list na bungi uni banganya program ngavana kenda tu ngavana ruareta ko ngavana kethoti gani west ngavana kethoti south imenti ngavana gaita buri mantu kubwithio nana kwende iyombo ba buntu kwa mbere yontu kwa mbere na planning ndaromba kabangira na nkawata update kuma unkabangira ntuku kuma ungeta ofisine ndeta ofisine nkawata update ile okay then biramba ati ku signing ko lele bionde ko na ibikubo sign nga signa na betho bituko ngeka kando then kuma unkendelea na ngui aini baraba ke ombona nyabo nkabambona woni imbere cia kwa kishaburu antu babete kuchonya ngabana thonya tu ku woni at least bombona na nkarandia bobo na woni indirigire team no renya mto ya tata mbona mbio chobo imbedo savu muntu ndi muthikirie na nkwire Maureen ukia kuthani bonde baba ukurie bena batu bamwabete utethinya uwe woni nkurikana ria twari na ngabana mbere kwe mtu eyite ntuku ithatu guchwa ngabana na mtu ntuku ithatu nare kuthura era secretary uniti yo chwanga bana ringi ui contractor nyengo chiake atiritaamiru indike yete kwa ngabana kewa ntieta kewa kiuki nene muno na oni ndo kuma kwira ngabana itu kwe mweni uria mwendereke mwambira ndi na haraka adi shout nyako shout ndamwe itu munene mwendereke kubia koreterete alafu no shout ringa mera mwere na ukume alafu kuma gora no kumendera mwere leta chai to haraka tiathira mtu ra yete andola inyingi muno na mantu ya ndebonde habot ndori atiri aria tundisimisia nturi mweri utikumenya ntu bambu akubo beto utethia untu bako yaba kuretere na bangi bakureterete kitharimo na ndenda kuwa uni kitharimo yako kumite ki utumikira no tumikira na ngavana naandika na cio ntu bo muno akwa we are there to serve not to be served na nyanje Yesu ata tumikiro woni ambu ende na thina ginya na atumirie barambo na kabotandikirwa nthi hantu itu baininire mutumisi mama bonde tu kuona toro mushimiwa angambi mwago yomo yo ande yente ona yo netum na wimberete kwa simple muno mwangari mwantu bakatheta in fact antu barona winde na yakante kumya procedure na ntorimo nyingo turaketa ofisine ti antu barani nikioni baramba atiweta baki ofisine kwa lakini no I walk around nkaona atiri kwe kintodo yake onda kumunda ritano na antu Rwanda baro yake irundukita wa big man syndrome kirunduki ocio na none nei muno we antu bonde bakona bakenama kirunduki ubatona kibui na ibo ntu President Paul Kagame omoito kwa commissioner of police umuri na ata manto security yali aita kwa mwana intelligence coordinator anthi kuwa na ata kuna president yake ya waku etithi ngari wengwa na yama ngero ati nyendereva nongo drive kankwenda kwa system ikariuiza ngudi system nende woni kakwenda kuibuko ithwa kukariu na bongi nchokeri nyari tingo ibatu litabongo we county government of Meru nkatho Meru inantu babe yamuno na bena wa bubu ingina goodwill irambonete so far staff betu wa county government ndibo chokere nkatho no tubon karibishite na ndobonene muno na nchokere nkatho muno mtu Julio Mbiyewe my predecessor ura wari ombere kwa ura ndayuki ndariro kwa obote tikara kwire weri tori wiri muno ku succeed mtu kemeru ikweta ikore mtu kwa ndi muri okuoke na mtu wendo muno kinyawe mbere Burundi enda kwenye aiko appoint ambassador kinyawe na ndobere muno mbona mantu ya bonge nchokinye president Ruto nkatho ande bwe ngwire Maureen kete William Ruto ntekethen karindia bena kithura kindiki inkubere ibubo ya na ngava na mutuma ntu ethingia ende mutuma none appointing authority no mba pointire lakini ndenda kuwa president Ruto ndenda baile bira mutuma mnankiari toria Julio ambassador iro kanya ka chief of staff katiro katheri no Julio akunenea na ndi kumaduka atuka ngavana na thure chief of staff ongi no chief of staff we akuma ambassador nendi bonto ngochokira William Ruto nkatho no ntokethe tikathurire ambassador atwa ambassador mwanja Meru na Meru tu na ambassador baba ingi ndenda kwira Meru batwi rimwe tuwa tole interest chietu Kireitu murungi na aturi kekie ethirikari tekekie murano irero machubonga mtu ina kitenge na bonga ila inine ye Kenya katukarwira na tukole interest chietu tutele madhabu yetu tu atiri ai ethirikari utwa deputy president ye yotwa minister oro ye yotwa mambassador mwanja ye yotwa PS bathatu ye ai na yotwa machama yetu etenye Kireitu na rumire chama ni ringi hapana ingo impungo bongeza Kireitu murungi nyumu muture munene kwa na ibabo kwa Duari chona rairo ngwewe to competition authority
kenda oleli biashara chionde ora ishindana within the law ku tukatha muru no twantu ya tukuona na batu yankera miru twite na mbere kuromba na kutho twina wirigiro na twithe tuna imani ya thirikari yetu kuyo tushindi kidogo ni antu ba Rwanda na ba Israel na thingi antu babi tuma bakura modini tukithiria kabendete nthio muno kinya antu ba America bakina national anthem aba mburikinyi into tears bakarira maithori ba imagine wendo bura bendete abo nthi yao batu twendete nthi yetu na twika attitude kangika kuthura nye mumiru eko muno ka kuthura byake na ndenda kwira amiru hamwe ko tuchindira mwiko kethe ndumbo cio iro kubwanga yonto ndona kamande wake oi yari okira kaina rumbo rwito tangui yani yakuru akwa kamande wake oi aina gawega tangui ukethira antu bonthe ma professor bau barina rumbo ru na muntu rumbo ru amutethia unge okira kaina mantu aunga ukiona kama billionaire nonto rumbo rura kangora kwa miru turitane nyo consume content yetu na kuthote ni imani ya bila bietu kimiru kwa woi nano ntomoro mori nkero uthekakia kabaitha no tukuthekio ku batu itari ukinya tutheke wetu na twitiki bia bietu bia mwathani atwa na mwathani atwa kintu iki a final nkithiria twakiwatila yonto mwathani atwetenga no ya wito mutuma ntwethingia Ibwega sana. BJ Moses ariuga Haruna Bwana, keep up the good work sir. Your story is indeed a story of hope. Wewe kweli ni wale wamepiganiwa na baba. Nto kwirite rugono rwaku rukethura rugiukiria nto baba inge amiru baba inge nkagucokeria nkatho cha mwanya. Even with your busy schedule wona kanya na kwiza na kwaraniria na bautu ntuko ya narwa na ingwitikia ntuko yaku ya mberirie kainda amana nkujukia mathaja kuja leo batera kwetho kinogoka but thank you very much ni untu bagu kinyakiri studio chetu kuona ugaruruku bonene menyote thire utejire ntukwe launch ona ura utonya paradise kai paradise na ngukunda kawa ambere no guturagira matini kwenda kawa na chai ndi rwari abo muri kawa nkwenda kaimilo kai chocolate ndi twathiria inkundo chocolate mutegeri ngwetikia ukuthoma mantu jama ingi gukurukira rugono rwa mheshimiwa Bwana na aria uri atigirira agikwira ati itikumakania uri uturo bwaku bwithirite bwikara au kanyuma ende murungu akakwithira akigwikira inya mwankainya ugatwika athithe gintu ndene uturo bwaku utikwithira ukimaka kana gutwika surprise nontu nwijika uma akethirwa akigita ntongera na ntitaura ngakwenderwa tukubu bwega rietwa ni Maureen Kinya.